Kuri busesanguzi dufise uno munsi turaza tugomba dusesangure nibiki Minembwe nibiki bihari uyu mwanya. Minembwe haraba ababandanya guhakana ko Minembwe itarafatwa, ariko icyo twabwira nuko Minembwe deja capturé, Minembwe yarafashwe, Minembwe deja tombe. Mwihamashi sana mwihamashi kabisa, mwihamashi urugamba tuzorurwana kandi tuzorutsinda mu izina ry'Imana, in the name of Jesus. Koje wari ukuntu nizerera mu Mana cyane, so guys jewe ndizerera mu Mana gose ibintu byanje byose ndabiha Imana, haba Imana nkayereka ikikorera. Kirabakubita kabisa hano wewe wicaye uri mu wazarendo no mu patriote, fata wihe kamwe kubera ko Minembwe deja tombe, Minembwe deja tombe. Tugomba tubabwire ukuntu operation ziriko ziragenda muri Minembwe why now, kubera ko abahungu wa Tshisekedi FARDC coalition FARDC wazarendo FDNB bamaze kugera ndani kabisa muri centre. Muraze kwejo nakoze ikiganiro babwira nti hariko haraba umusako mu mazu, kubera ko M23 yakimajije amaguru yiruka pe, udapfuye yiruka nk'intuzenya, udapfuye umupasteri, udapfuye umusivile, udapfuye aja mu ruzi kambura impuzu zozo bamaze imisi bazita mwarabibonye, arambura amatena kiruka kabisa kabiheba rero bimeze gute. Hari aka video ngo ndabashiremo kwanza mubanze mukaraba, noneho muze mundebere ibyo turamukanya ahangaha. Ibi ni ibiki bagenzi banjye? Mama, hapana, acha wewe tosha kama. Mama, ile bunduki unatosha. Wapi na pote tu hii mbona na kitu. Ile bunduki unaipata namna gani? Sema na nguvu. Kufanya kumore. Akanishia kanzu. Nashuka. Kule akamzinga. Akaniuliza mama, unaweza kunipatia miaka mitano? Amuuliza hivyo, sasa wewe unaacha kazi? Utauzisha mtere gani? Sasa hiyo ni mtemi yako. Kata telefoni. Akasema ni yako. Kamata tu hayo mama. Kisha ananiambia kaniambia mkasikilizana pesa ngapi? Yeye 100. Sawa. Ulishampa ngapi? 15. Unampa 15. Ulishampa 15. Ingine utamupa siku gani? Na nasimulielewana utamupa siku gani? Alikuwa anasema atakupa kesho. Kesho ndio ungemupa. Sasa bunduki ungefanya nini? Nani alikutuma kuuza? Sasa yeye alituma kama pamoja. Njoo nasema mwenyewe alikuambia umuuzia hiyo ni nani? Sio mpaka yeye alituma msafiri. Ndio unaona ranguraka kisha unauzisha. Ndio niambia, mimi namwambia sinjua kaja. Au vizio ulivyouza namna gani? Nyangula hayo ulivyouza namna gani na wao vizio? Sindio alinituma. Nani alikutuma sasa kuuza? Yeye ndio aliuzisha, nani ndio mwenyewe alikutuma kuuza? Yeye alikuwa ananiambia. Mwabibonye uburyo ki twirwanto yafashe imbunda neza ikazifata igasicengeza mu baturage. Reba nk'uru rugero rw'umukecuru ufite imbunda, iyi ni AK47 na magazine ebyiri zipakiye zuzuye amasasu rwose. Baramuhereza ati nubona umusirikare wa FARDC cyangwa ukabona umuntu wambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo uzamurase. Namwe mujye mureba rero, dore ibingibi nibyo tuvuga rero ngo twirwaneho n'inyeshyamba, mwarangiza mukajya aho ngaho ugasanga barimo barajurira ibintu byacitse ku mbuga nkoranyambaga ngo nukubeshya.
namwe ntago mbizi yenda ntago igiswahili nyumva neza, ariko abacyumva muze kuducira ku mayange muze kuducira ku mayange, mutubwire iyi mbunda aravuga ko yayihawe nande, yayikuye he? Ese niyo yatoraguye mu nzira, niyo yagiye mu muhanda agongana nayo? Ese n'uwayimusigiye n'uwayimubikije byagenze bite? Nta kindi nta kundi byakozwe. Rero amakuru mfite imbere yanjye aragaragaza yuko ari inyeshyamba zatwirwanaho za Moise Nyarugabo zafashe intwaro zigenda zizibitsa mu baturage, izindi bazibanyanyagizamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mve kuri iyi nkuru yatwirwanaho ndetse n'iri shyano bakomeje gukorera abaturage, mpite nerekeza muri FARDC. Muri FARDC video imwe irimo iragaragara hano ku mbuga nkoranyambaga cyane, ni indege ya FARDC yakoze impanuka, irahanuka yitura hasi hafi y'umugezi, nubwo mbona bavuga ngo ni kuri Lake Tanganyika. Namwe abahazi neza muze kumbwira niba iyi ndege koko ari muri Tanganyika cyangwa niba ari ahandi. Ni nyuma y'uko helikopteri yarije kuyitwara. Yes, turabaramuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana, abari mu Burundi, hanze y'u Burundi. Tubahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. Turutse mwebwe mwamaze gukora sabone cyangwa subscribe, nukuri turabakunda cyane, mubandanye mudusupportinga, tubanze tugira umuryango wagose. So turabakunda jewe ngomba ndabahano makuru ni John Mabu. Turabakunda cyane abari mu mihingo ine y'isi yose, turabahaye mwaramutse namwiriwe. Kandi mu makuru gusesanguzi dufise uno munsi tugomba dusesangure nibiki Minembwe, nibiki bihari uyu mwanya. Minembwe haraba ababandanya guhakana ko Minembwe itarafatwa, ariko icyo twabwira nuko Minembwe deja capturé, Minembwe yarafashwe, Minembwe deja tombe. Mwihamashi sana mwihamashi kabisa, mwihamashi. Urugamba tuzorugwana kandi tuzorutsinda mu izina ry'Imana, in the name of Jesus. Ko jewe hari ukuntu nizerera mu Mana cyane. So guys, jewe ndizerera mu Mana gose, ibintu byanje byose ndabiha Imana, hama Imana nkayereka ikikorera. Ubundi nuko bitegezwa kumera. Dutandukanye na wa mugabo ati nababagabo sindamwitumwe, dutandukanye nabo bagabo batigera bizerera mu Mana, ubundi n'Imana batemera ko ibaho, arikirikire bagaragaza inkoni y'Imana irikire bakubita. Kira bakubita kabisa. Hano wewe wicaye uri mu wazarendo no mu patriote, fata wehe kamwe kubera ko Minembwe deja tombe, Minembwe deja tombe. Tugomba tubabwire ukuntu operation ziriko ziragenda muri Minembwe why now, kubera ko abahungu wa Tshisekedi, FARDC, coalition FARDC, wazarendo, FDNB bamaze kugera ndani kabisa muri centre. Muraze kwejo nakoze ikiganiro babwira nti hariko haraba umusako mu mazu, kubera ko M23 yakimajije amaguru yiruka pe, udapfuye yiruka nk'intuzenya, udapfuye umupasteri, udapfuye umusivile, udapfuye ajya mu ruzi kambura impuzu zozo bamaze imisi bazita mwarabibonye. Arambura amatena kiruka kabisa, kabiheba rero bimeze gute? Hari aka video ngo ndabashiremo kwanza mubanze mukaraba ko barasaka ngaho, murayibona inkoho, nabiro umukecuru bafatanye inkoho kazova ngo cya gisirikare cya Kagame kirakomeye. Oh my god. So ngira murabibonye. Ubu ni muze rero mumbwire ba bantu bahora bavuga ngo bafise igisirikare cy'inkotanyi kirakomeye, nibaze bambwira igisirikare cy'abanyokuru nk'icyo, igisirikare cy'abanyokuru nk'icyo ngo kirakomeye. Nuko rero bariko barasaka, kubera ko Minembwe bamaze kuyifata, bariko barasaka aho bamaze gufata aba M23 benshi. Mugabo jikino novuga nuko abantu nk'abo abanyokuru nk'abo je nibaza ko bagiye mu gisirikare babeshwe. Bo
ndikandi basasangura ati kubera iki hari abantu batariko baratahura ku video ati kubera iki none umumama nko ashobora kubika inkoho umumama nko ashobora kuba atunze inkoho. Ndabibutse neza izi za Minembwe, izi za Masisi, izi za Warikare, izi zandi aho satandukanye zirubaya duce tuzayi aza Ruvungi hose ana hantu abainventura bari baragize akarima kabo. Birumvikana nk'uyu mumama ashobora kuba yahaje afise imyaka 30, uyu munyokuru ugasanga ahamaze imyaka irenga 60 nakuduga bari baragize aho iwabo. Rero kumva M23 n'abana babo, n'abana b'u Rwanda, abana b'Abanyarwanda, abana abantu rero babandanya bashukwa na Kagame. Urabona rero ukuntu rimwe nahora mvuga ati Kagame burya abantu bose bahinduye bigogi naba nk'umunyokuru vraiment kagwanirira. Umunyokuru kumva ko yopfira Kagame, je muze musigurire uyu munyokuru kumva ko yopfira Kagame vraiment. Suwo amakuru dufise suko ari suwo gusa ariko arafatwa, nuko ni benshi bariko barafatwa, ni benshi mu makuru. Namye ndababwiye nti M23 ukuntu igwana ingamba, ukuntu ikiragwana izi ngamba zo muri Kongo, suko ari abantu bahambaye. Ubundi M23 ikoresha strategy nyene yinyegeza mu bene gihugu. Imaze kwinyegeza mu bene gihugu kubera ko izi ahantu ifise la population nininya, baba baza ati ahantu hari abantu biwacu, meme nubwo haba hari abakongomani abari minority, abari bakeya. Bakora iki rero? Baca bagenda bakinyegeza mu nzu z'ahantu baba barafashe. Wewe uri mu wazarendo cyangwa mu FARDC uje uraswa n'umuntu utazi yaturutse. Araba mama uri kurabona, usanga ari abana batoya, usanga ari abaki, niko bakora zino ngwano zabo. Nta kundi bakora. Izi zabukavu zagoma zose nuko. So kuvuga ngo harakomeye cyane cyangwa ngo harinzwe cyane cyangwa ngo hararenze cyane kurusha FARDC nabo bari kumwe. Oya, nuko biri. Wowe uragenda hari ugasanga M23 abamama abantu bose yabahaye ibigwanisho barabitunze, wowe ukagenda hajya ukaraswa n'umuntu utazi. Leta Tshisekedi ikaraba gukoresha izi drone, bakavuga ati sinorasa drone mu bene gihugu. Ubundi urashe mu bene gihugu, wewe uri mu genocidaire, niko ucufatwa na communauté internationale, niko ucufatwa directement ko uri mu genocidaire. Uko marabyumva bene wacu. Rero na niyo mpamvu mubona izi ntambara zagiye ziramara igihe kirekire cyane gose, kubera ko zagwana n'abantu utashukura abona iyo bavuye. Minembwe namba ifashwe, Minembwe bigiye kuba ibibazo bikomeye cyane. Ariko je cyo noshima kandi nemeza 100% nuko ahantu hagiye mu maboko ya FDNB, nuko byukuri aho hantu haba harinzwe 100%. Ibije no bitangira ubuhamya. Namba Minembwe igiye mu maboko ya FDNB nabo wazarendo, kubera ko hari itangazo ryavutse babujije aba wazarendo bose kugira ikintu basahuye ahantu hose bagiye kuza barafata. Kandi baza ko igisirikare cy'u Burundi kiri bien discipline, kiri professionnel, atakosa na rimwe rihari. Abanyamurenge rero mukwiye kwibavanura n'aba banwa amaraso ba Kagame, mugashigikira abakongomani, ko abakongomani nta gihe na kimwe bigeze bababesha, ahubwo nuko mwahuye na Samandari wa Mandaranga. Kagame arabahenda, abwenge bwanyu arabucurika, mubona ko ari we mucunguzi w'abatutsi, ari mwebwe Banyamurenge mwafashe Kagame nk'umucunguzi wanyu. Arukese fo, Kagame si umucunguzi wanyu. Kagame nta nabwo abitayeho, Kagame nta nabwo abakunda. Kagame abakoresha mu nyungu zanyu. Kagame abakoresha kugira ngo imiryango yiwe ibeho neza. Kagame abakoresha kugira ngo umuhungu we Comoro
abandanye aronka amasoko, abandanye abumugwiza tunga akomeye cyane i Kigali. Minembwe deja tombe, hari amakuru ndababwiye kabisa yemejwe 100%. Minembwe yafashwe, Minembwe iri sous contrôle ya Wazalendo, FARDC hamwe na FDNB. Iyo niyo makuru ndabazaniye, niyo makuru ahari. Uza kubabwira ngo Minembwe ntirafatwa kandi azoba ari karababesha. Iyi Minembwe ndabibutse ko twigwaneho, ni nk'ikirindiro catwigwaneho. Rero kubona Minembwe yashoboye gufatwa, c'est déjà fini kuri twigwaneho, c'est déjà fini kuri aba ba Sematama. Nubwo hari amakuru avuga ko Sematama yapfuye, sinoyemeza 100%, ariko nzi neza ko Sematama nabonye nageramiwe kuko ntarava mu gacerere, sinumva disikuru yiwe. Nagiye mbona hari urugabo bitwa nimba bagwita Rwandi, urugwa twigwaneho ahantu ruko rurinyegeza ruvuga ko abana bari ko baraja ku mashuri mu Minembwe, abana ngo bari ko bariga neza mu Minembwe, batakibazo gihari mu Minembwe. Ikibazo nigishura kuhaba kubera ko aba professionnel bamaze kuhashika, aba professionnel bamaze kugirane kuhafata. That's true nuko kimeze. Mugumena natwe turabaha ama update kuzaraza. Ubu twaremeje kubakorera, nta kibazo na kimwe dufise. Turabakunda cyane. Hama mwe twebwe cyo tubasaba nuko tukangira sabone na subscribe gusa, haba ibindi mukabiturekera. Turabakunda cyane. Ciao ciao.